Daytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan ka? Naimbang nga orasyo amin papagayam. Kablaawan da kay amin as subscribers, listeners, commenters, sharers, ken followers, ken kada kay amin nga awan labas. Agyaman kami launay. Ket ita, hagtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Naisem iti nasanger. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Sambutak ke dito uminom. Tawan na iti kontrabida kabalay ka. Awan pa yun nasayat nga aramid nagijat tao. Kontrabida da ka na yun. Medyo natamaan ako na. Ala, Manong, umininom ka manin. Gawan na sayat nga bagam. Ikaumot ang iwat mo, Liza. Hindi ka mo't bibiyangan. Isua, nisot ko na Manong. Makaamu kay tibiyag mo. Lokayan mo, uminom ka may. Unay daytang kaka. Ano ti mitir di ti lubong? Inuman kay man amin. Unay daytan. Apay dayta tao tanasumok na taginom. Mas daawak ket sanak mo't asangar. Saan tamot ngayon surong aginom iti arak? Danumot kan gatas laang tinsuro tanga inuman na. Naglokon. Amom ngamin bakit? Ano ti sungsong ita apanawag? Mas daawak at damo nakam na. Kaslaawan nakam na. Tamo na adakas ket aramidin na latta. Kasi ti panaginom iti ado nga arak. Oray kumaa no basit laeng. Saan mat? Tapaturay na amawasdeng. Kinaawan na ako matalaga. Unay daytan kaka. Margaw, ingka ni Pastor ti kalding mau. Naguray kayo matata na bambanugak. Ay kakasta na nga ruden Total, na itid mo daytan akalding mo. Pakanuman no saan adaken kaan. Angam kaasimot no saan amangan kan uminom. Panunutom laengan, no si kakas pangarigan ti saan da pakanen kan painuman. Ay, nanan. Masapol nga inumak latta tapno mabang aranak. Talaga ang makapabang artidanom. Tasigon kadagiti managsirarak, kat nakapatpatag ti danom pare ti salunat. No nasakit ti ulo, uminom iti danom. No nabannog, uminom iti danom. No nasakit ti tiyan, uminom iti napudot at danom. No agpungpungtot, uminom iti danom. Isuan nagpatag ti danom iti bagay. Uminom tayo akanayon. Ay, sak akat uminumak akanayon na lang. Ngamin, nakapatpatagmot iti bagik ti arak. Ay salbag ka. Unay daytan kaka. Apay nganyag mo dito yung iston ko day takalding mau, Markaw. Sa anak mo tagumatang iti kaldang. Imbagak aya, nga ilakokin ka. Apay nga raw, nganyag mo dito jak mo ka sa pulan. Inati pastor, ngamin tugot ko na, tapno sa anak nagsubli-subli. Anya ti kayat mo ang sawang. Ado, di ka damdamagan. Lakwan nakidin iti arak. Anya nga arak. Di sigod nga lalaakin ka Nagkapoy kan. Taman ni. Kapoy ka nga glakaw. Mutoy nga umungay di bayab mo. Si kamat, diskumpyaro ka. Apay utangag. Diyak pinapadas ti mutang kan kanya. Adda kwartak uray sa anak amang opisina. Ado man na sa umang. Adaw ti arak mo. Si kamat,
Apay, itugot mo da iti arak iti taltalon. Apang ipasturam iti kalding mau. Tila damdamagam ako na. Unay datan kaka. Tara, ikanak man iti suka. Wan tata. Ngam di pay laimpaw it ni Markaw. Ta imay gimatang itay. Gimatagan aya iti suka. Saan tata? Gimatang iti arak. Katno na pa na impastor jay kalding na. Ukod na nga raw jay kalding na itay. Ngam gimatang iti arak. Sana pa na impastor jay kalding nan. Naglukaw. Kaya't naasawan uminom iti arak iti pagpasturan na. Kauwan angat ta. Nasem ngamin iti arak ni Marco anak niyang tata. Oray daytan kaka. Nay, papanab ngay lakay. Inako masurutan ni Marco iti taltalon. Di pa'y langarod si katinapan nagpastor itay no surutan mo laang. Anya? Apay ngamin ay Ang mga no agbarte iti taltalon. Ay na, nilay sa tibaon mun tas si katimang bantay dito insaang ko. Isamsambot ko ngamin di lalabaak. Just kingamin na dya tao. Sulpang. Di ka baybayan. Laklakayan mutta na paananawa. Agsarding to day jay, inton madidigra po iti sakit. Ay unay daytan kaka. Gastos ano kas jayan. Iso nga itatana sa papay. Masapul ang maanawa iti saan anasaya at abiso na. Masansan mo tabagbagaak ng mawan lata. Iso abay am taaguma. Aguman tumot nga aganay. Inton adan rikrik na. Unay daytan kaka. Numapang ko kitaan ni Manong Marco. Isumot laang. Anyat ti kayat mo asaway. Ay natatang. Mabanugak laang. Agsayang aklang iti oras. Ngamin, sigurado ana inom nanday jay. Anya pala ti mapangkukuan iti ayan nangay? Ulay daytan kaka. Ure kumaan awan ter aramidek. Pasaway mo ngamin day jay tao. Bisa makatulong ka nagiti trabaho diti balay. Wano mapanmanggal. Inyalaan yung tumo ngamin iti kalding apastor na. Kay kaya nan tapno may lumeng na ti panaginom na. Ay, ila akong sangarunan na dya kalday. Nasaysaya at pa'y tatang. Unay daytan kaka. Mangulaw ako na. Naibos ko gayam tay arak. Naitilangan balon ko adanom ti adjang ay numot. Jedak mampadito tambak. Talaga mangulaw ako. Diyos ko. Ay, kalday. Baka mo ka palang dito Aglinong ka no, mapudutan ka. Ay, susikay. Nagdaytan ka. Lakay, nasabat ko mo ni Ador dita. Kunana anasdo ka no ni Marcaw. Anya? Ni Marcaw tinasdaw. Sana di kalday. Marco kunana mo. Abangan no sa bali tinagdinggam. Abangan no jay kaldeng tinasdaw ta na baybayan na. Ngamen, ada intugot na nga arak. Abangan no na barte kain kat na baybayan nan anasdo jay kaldeng. Kayso nga rod ka no, tinasdaw. Ulay daytan kaka. Alay ko. Nagsakit ang tirusok ang tiyan ko. Ay na. Sa bali na ito yan Alay. Tumablat sakit na. Alay ko. Alay. Alay. Nakadasa imot nagpaiso ni Marco dito'y talon. Nasdung agpaiso lakay. Nasdumot ngay bagbagam. Apay kalday. Sa anak nga agang angaw ni kita aawanan ti pulso na. Riknaang ngamin Uy nga agpaisaw. Ay nalakay, agpaarayatan kin ni Oscar. Taisun ti mang maniho iti tricycle tayo. Ipanta ni Marco iti ospital. Ewan bakal.
Ay, uray daytan kaka. Kumusta ti anak ta diti ospital lakay? Awan pa'y matibagbaga ti doktor. Kaurayan tang arudan ano anya ti kunada. Oo na bakit? Ay na, makapadanag mo na ito'y atao. Tilar aramidin na nga main. Suker ngayon anak. Saan tamata nagkurang anang bagbagakin ko, ana? Naitang amin ti maalay ti kababarkada na. Naisungsong nga aginom. Di nan tumat kaya ti agadal ide. Anya ngay ita. Barkada tinasumok na. Aging nga akastan tinagtungpalan na. Manginuman. Sapay lako maatawan tinadagsan a sakit na. Kun sapay lako matawan tidakas ama pasamak ken kuan alakay. Kumaabakat. Tadaytan timang diligra ken kuan ang agbisyaw. Dayta kuman timang pasardeng ken kuan ang aginom. Uray daytan kaka. Oh, anya nga ay Marco anak. Napigsakan. Nakapsotak pa'y nanang. Nagkakanat ti sakit mo anak ko. Iso nga idyam nga minon ti arak. Oo nanang. Nala, saan kan nga agpanunot? Iturog mo lat tatap no makainana ka. Oo nanang. Tanasakit ti tiyan ko. Ay kapilitan akasta Gapo iti panagbisyom iti nasanger. Nanang. Nausem ka iti nasanger. Iso akasta tinagtong paalam. Unay daytan kaka. Gusto ni Manong Tatang? Daytay, magkakapsaut. Tilar aramidan ng tumot. Anya nga ita. Saan nga minadimngag ka nagiti pamagbaga? Iso asinagrap nan ti bungat ti kinatangkan ti ulo na. Da kayo ita tinaperwisyo, Tatang. No dimngag kumaidi, saan akasta tinagtungpalan na? Naaddaan iti sakit ken na ospital. Wan nga raw danak. Naperwisyo kayo lang arudan, nagdandanag kayo pa'y. Nataktak kayo pa'y kadagiti trabaho yo. Naggastos kayo pa'y. Mala, may antayaw na adanitan. Napasama kay. Tinapatay kat nalasatan na dayta. Ken mariknami kaninanangyaw nga agbabawain iti kinatangkan ti ulo na. Ang mga ninton makapapigsak at aginumtumanan. Baring santon unay daytan kaka. Marco, anak, rumuar ka kanon inton bigat. Kabailamon aya. Uwan nanang. Kat, uminom kanto kadipay. Saan nanang? Tabi nagbaga anak ti doktor. Inlawlawag na ti mapasamak no ulitek pa'y. Ay ka nasaya at ano kasta? Dispensaran na kiti kinasubag ko nga anak nanang. Ala, lipate munday ta. Tinapatag, nalawlawagan ti panunot mo may papan iti dakes, ngayt dun tinalabas sa panaginom iti arak. O nanang, jakton tumimtim iti arak. Ay kasayaatan day ta anak. Sapay ko mata mapakawanak mo't ni tatang iti kinasukir ko nga anak. Kunti kinausam ko iti arak. Lipate mo day ta anak. Day, ada ka magaya man lakay. Itay pa'y adeng-denggag ti panagsarsari tayaw. Kat apresyarag ti panagbaliwan ti kapanunuta markaw anak. Ikarit tatang, talagang idjakon ti arak. Kasayatan day ta anak kao. Ken uray anya pa'y ataraon ang makaradali ti karadkad kat idyan tayaw. Saan lang arak ti idyan? Pudno day ta. Mainom man, wano makan, no may paret, wano makadadali ti salunat, nasken, aliklikan tayo. Wala na, tatang. Itong palag amin ngay bagayo. Tamo kapag saya atak amin na kita. Ala ka, pagyamanam mimot anak ko. Ay anak na nang tatang. Tauray nagsukirak at impatagdaklak ta. Kaun saan da ka mabalin abaybayan?
Amom nga men, imperfecto amin a tao. Iso nga dalat tamot pa nagbidot. Iso arumbang lang apakawanan kun ilintag, dagiti nagbidot. No, kaya dalaki diti pa ilintag para iti pagsayaatan da. Agyaman akmanin anak. Gayam, tay kalding ko ngay. Kani ading mo ti mapan mangipas pastor. Agsinubla da kinitatang mo. No daduma akisyak. No agim bagak. Pagpaado ak iti kalding nanang. Tapya lang nga ilako kung si daan. Ay, nagsaya atin na ita akapanunutam anak. Untatang, tapno mairanod tayo amin. Unay na itang kaka. Ay namanong, adun ti kalding mo. Wani nga ro dating. Nangina ti kalding ita. Iso nga adulaki di ti mapaglakwa manong. Wani dating. Iso nga anusan nakmat at tulungan amang tarakan ha. Kawan pag titinulungan tayo, tao madupay da ita. Sinsaid. Ano ti kalding mo May tapulutanan ti may sa iti dayto ya Paskwa. May tiagsyat no kalding ti pulutan. Sana ninsan. Sana ko na tumimtim iti arak. Ikan kay tulatan iti pulutan yaw. Nagsayatan ninsan. Talaga simingpet kan. Tuladan ka matanatap no sumayat mati salunat ka kan kasasaad ko iti biyag. Wala insan. Mayam, taikan kay ti pangrugyam. Uy, basta agbaliw kamutan. Basta agbaliw kamutan, ikan kay ti kalding mo. Unay daytan kaka. Nagsayat day ta panagbalbali mo, Marco Pagayam. Ket nagsayat mo ti pamilyam, ta sinuportaran da ti panagbalbaliw mo. Ket nagbalin ka pa'y ang managparabor. Kasta ti kayat ti namarswa. Iso anam namam, ti adu pa'y aparabor ti Diyos ken ka. Itultuloy mo, tinasayat nga aramid. Ditan Papagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Naisem itinasanger. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang tarabay.